kepada Nabi. Allah ya Maulana, la ilaha illallah. Allah Allah Allah, la ilaha illallah. Allah Allah Allah. Jarang sipla di atuh ubon, salam alaikum lentugar sapa. Bismillah.
Allah nu pulang pahala tinggi. So yang baca kitab Al-Quran, Allah nu pulang pahala tinggi. Tiba 17 bulan Ramadan, kitab Al-Quran di dan umum di Gua Hira Nabi masanya kitab Al-Quran Jibril nebang di Gua Hira Nabi masanya kitab Al-Quran Jibril nebang. Lupa patihanyan Hansah sembahyang wahai saudara, menyelupa patihanyan Hansah sembahyang wahai saudara. Allah nu pulang pahala tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.